Nagpreparar na ro lokal nga gobyerno it Libakaw, it burial grounds kung sa siina igalubong ro mga napatay bangod sa COVID-19. Rayahay ng inaksyon it local government unit it Libakaw Aklan matapos nga nakipagpulong rong 17 ka mga alkalde it probinsya kay Aklan Gobernador Florencio Miraflores. Matandaan nga temporaryong gipapundo it operasyon it partner crematorium facility nga nahamtang sa syudad it Iloilo umpisa sadtong Agosto 2 bangod sa madamo it mga ginadala nga bangkay kada adlaw. Bilang pagsunod sa protokol, kinahanglan nga malumong bangkay sa sulod it 12 oras matapos nga mabawian it kabuhi. Ginpahayag ni Libakaw Mayor Charito Nabarusa kung nagtaliwan pa nga dag-on nanda ginumpisarong proyekto bilang pagprepara sa ginalauman nga worst case scenario tuga it pandemya. Dugang pa it alkalde nga kapin sa 40 rong kapasidad it andang ginpahamtang nga burial grounds para sa mga pasyenteng namatay sa COVID-19 nga nahamtang sa public cemetery it Libakaw. Balita regional lagi kan sa probinsya it Aklan. Ini si kabanderang Julito Valles Borda nagabandera it matuod nga serbisyo publiko ag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera.